e benvenuti al Minisguard. Vavet in clet, c'è una giusta dit. I danni pescolars de primara ci imprendono sche ils gustaps, ma per questo nina lura più tardi. Per quai c'è il prim stan a pisserar per quai c'è vono in drumenzavet qua davanti la televisione. E jet ero sche stanga l'ultim temp. Ma quais als tot normal al començament de primavaira. E bleres altres personas assainten ero sche. Esser steunkels a mo plivi de società. Quai ambiars carsteuns la primavera a possibile che già vid la stancladad de primavera. Mo negina tema. Iai buina malzogna, mo bainina midada in nies cirp ade e la natira. Il unviern en ils gis pli curz, ad uschia ai pli pauk glisch. Durant quai temps dat nies ciurvi o una substanza che hanno melatonin. A quei melatonin fa che nus se vain durmir meglio ad il regulesce il ritmus da gia noc. La primavera, quels gis venien pli liungs dat il cirp o un'altra substanza, il serotonin, che fa venir pli activs e che fa buona luna. Mo per suenter avai nus pli pauk melatonin. A sche durminus pli pauk a nus se sentin il gio pli steunkels. A quai a sche gi tocan che il cirp e sendisaus vid il mio ritmus. In bien tip ai da di viaggia do a da samonta a vunda. Durmir è naturalmente una buona soluzione se si è stangel, ma quando vogliamo lunch ne dir ci non fa l'ora nulla. Durante dormir capita de più che qua ci non creiamo ed è molto importante per il nostro corpo. Durmir sto mincin. Ia in besegn di carsteun. Moe si pare si scos il cirp fus bu activs schabegia fetch bia. Cue ven plistir survegnes ciurvi il signal de se preparar per dormir. Nus maina lec e venim pli rosaivels. Nies cor batte pli pleon alla temperatura del cirp se sbassa. La musculatura se schlocca a nus terginflat pli rosaivlamain. Mo nies cirp ai budront l'entira sia nascia. Nus figiai numnada maina tras differentes fases, in las quales nus samiai ne. Nies cor batte pli fetch, tras nies ciurvi vai da pli seun, a nus montai nos els. In quella fase va nies ciurvi un ginagat tras las impressiuns del gi vergau. Las informaziuns che venidas arcunadas durant il gimo per quart temps venien nus zavradas ad arcunadas per pli liung temps, ni schizum paradina. Si ai schabiau cicai emotional il gio, lu è la chance pli grande che quellas rigurdiences venien arcunadas a resten. Quai ha un effect positiv se nus lain emprender cicai, per exempel in lungatg. Se nus emprendin o da do ils plails la sera, a main lu a lec, lu è la chance pli grande che nus se vain ils lauter gi. Moe per il rest il cirp ai dormir fetg important. Durant dormir se generation nies cirp plaga sa medega meglier. E il svilup dell'ossa e della musculatura viene reglau durant dormir. Ort quai motiv ai dormir ora vantò per a fons fetg important. Hey, hallo, os non esamo tempo da dormir. Per quai c'è wassinina pro queso fans ci imprendono a punta gustaps be convera su una faccia. Denor la forma della bocca, sto nes l'ora dir c'è gustap c'è qua es. E las scolaras ed ils scolars da primara da donnat sono ils prims romans ci imprendono usche l'alfabet. Also ich habe was geschrieben. In Kleid, con quegli animali. Nus vaina dinga scienziat cui A, lui E, lui I. A lui vevna dinga scienziat an avant plets. Qua io sing sh, I, M, pans. Queng schimpans. Queng O, A. Sasti chica quel bustape. In A. Scusa, ste quai? Perché quei A viest. Jetzt haben wir am Blende di dare exakt sulle facce, sulla posizione della bocca della faccia, a far su enter, setz la posizione della faccia, a udarci tunca ven l'urol.
Is tschöngi umfans della scola da donat han becen pria da liger con bustaps, ma bagn con quelles tavlas con faccias. Quai nov miet instrucziun a quella che inventò ai e in dem moment in un'altra stanza da scola. Ella s'entoppa coi surmeisters che hanno provato la metoda. A tutti metten in uf in la faccia riainta, ad Ursula Rickli, che inventò tot quai e lehrt, wie funziona erst in Romansch. Also, früher hat man mit Buchstaben gelernt lesen. Man hat Buchstaben probiert auswendig zu lernen, die abstrakten Zeichen. Und heute, oder mit meiner Methode, tut man nicht mit Buchstaben lesen, sondern mit Laut. Die sind dargestellt mit Tafeln. Und ab Laut tut man Wörter lesen. Und für Kinder, die nicht so schnell sich abstrakte Buchstaben merken können, für die ist das viel einfacher. I surmeisters daten anche is davos tips, allora vinen is coders cui titel Ligere sco stampos. Ma usa na vosa donat, e ne che sun fan san las tavlas, an prender els scodas assets is bustaps vitier. Ja, Fred i gol. Da Fred las watches. Fri simpel. Schon? Eigentlich ein Bierenscheier. Also non c'è ulev. Also curcas van c'è un po' un pris bustab seri ulev. In primeri un po' grief, aber lui è geniale. Per esempio, conosceva non tutto, per esempio questo nientiri i cienza da i sto forza scuola ma di era di joy con il link in sto prada cataloghi io so quai. Quai cruz marca per 20 ampere. Per els anche sto un po' con experiment. Els anche con prims romansch sche an provar or da prender da liger con faccias. Ma usa venne li nov miet do propi an la scola della Gidegna e della Sozelva. Ed ora sei una del Grigion fin als Stati Uniti a Miami. Là da un un sport ci non damo in quella forma pro no. I sto metter su uschia blers, savar svolir bain e davar in giuna tema da mitja tant ir un sfratsch ein per una pütta eint. Drones sind conosciuti plitosch per schaia l'aria per fare films ni fotografies. Ma l'America ha in corses da drones già da in temps in trend che se darasa pli fetch. Las corses vengono fatte con drones fetch spertes, movibles e robustes. Scopre exempel cheu in un stadion a Miami. Ils giocadors portan spiagels specials. Con quels spiagels vesen els il maletg che vien precis sur una camera della drona. Aschi vesen ils giocadors no che ils han da sgulà atras. Mo con una spertadà da varga 120 km per ora ai conuota schi sempel. Quelles drones sind centradas en a schi fin ed en fe movibles. Minche millimeter che ti muentes ti detta, veses con moviment e la drona. Pia, es rabels de mena cheu la drona e pi grev che se ti trenesces a casa. Perché leu es buso squitch. A ce che fa bo pli sempel de menar las drones ai il percurs. Ai va numnada main tras il stadion che ha tribunas, tunnels streits e garages sotterranas. Il sole che gida un pau da s'orientar en las cazzolas da neon che isen. Mo in disavantage han las curses. Per a spectators han las curses bo idealas. In stues portar ils spiagels specials per saver su andar la cursa. Tocan os han ins dentona bo fac qua pass. Mo las curses han semara via internet. A quei senza stueta me da servigni il ciao in a drona. Through the second gate. Oh boy! Crash by Ferrari. Boah, es quai ossa i svelt. Son giusto un paar stangla e crai c'è tu nos in pa pacific. Sa, zack, stat bei nin e tschüss in Zembel.